sibyo? uko hari niko yigaragaje. Okay. Wow, I'm so happy for you guys. Congratulations. Thank you. Nirihe jambo wamubwira ku munsi wa mbere muhuriyeho akakwemerera urukundo, ijambo azajya ahora yibuka? Ndamukunda. Amashyi guys, mwiteguye kubona ari urukundo. Urambabaje. Kandi disije ndishimye. Ibyo abandi bamwangiyeho nicyo bamukundiye. That's good. I'm so happy for you guys. Ni wowe mukobwa mwiza wuje ubwuzu w'Igasabo, wasizwe kenshi henshi n'abasizi ba Gasabo. Ndavuga umwe wacu uboha ikibo n'umusambi, uhora mu kirambi ateze neza nk'umusambi. Inyogosho ku mutwe nk'ibisare si amasunzu, atese si umuhanda ni nyamwari ukunda mu nzu. Urira ibagiza ribanyibagiza, nta mananiza, iyo ndi kumwe nawe ndatuza. Undyama mu gituza ukanyegera tugahuza, uti igituza rwose nawe uzagusimbura, umutima wafunze nawe uzawufungura. Ibyo wankoreye ni byiza nzabikwita. Urambabaje. Ntiwahesha muganga indwara ushaka umuti, bityo nkeneye ko ari wombera inshuti. Uva urubavu rwanjye nawe urajya urufasha guhumeka, icyo ukeneye ko ndeka nzakireka, ubahunge unsange. Ni ngewe kweva ku giti cyo ku muntu, nzagutegereza ntabwo nzagutetereza, abagusesereza ntabwo nzabakwegereza. Sinakurekura akabando n'icuma, sinagusigura urubavu nyampinga. Mu biza n'ibigenda nta kizangwira, dukeneye ibitagira rutangira. Uri kibero kimbera ikibaya nta gihinga sindumye, urira ibagiza ribanyibagiza. Nzagusigasira kugusiga kirazira. Twakomeje n'amazina y'inka. Ndi Rutagwabiza iminega inkuba zesa mu bihogo, rwa mugabo nyirigira imbizi isanganizwa ingoma n'umugabe w'iruyumbi ikisesura imbibi, ikaba mu mariza y'imeti ikitwa nyirazo rwose. Akaba ari itegeka impinga ingeri zambariramo, nta nyamusozi ihagera. Abahoranye amarere yo kurata izamuje za bene Rukaka, basanze zigaramye baziguruka amahembe yabageze i Nyarubuye. Ingoro y'Umwogabyano. Twakomeje mu bibazo bakubajije ngo inka ya Rumonyi irangwa n'iki? Mu kivugo maje kuvuga. Nimba igisubizo kizi siga comment usigana nomero yawe, nyuma turaza kuvugana. Okay. Cya kabiri, ubundi bazigurutse amahembe bisobanuye iki? Iyo bavuze ngo ingoro y'Umwogabyano mu kivugo mu mazina y'inka bisobanuye iki? Twakomeje. Ibyo ni ibibazo muzagenda mushyira muri comment. Ubundi Rutagwabiza iminega bimenyesha iki, bivuze iki? Twakomeje. Inkuba zesa mu bihogo bisobanuye iki? Kuyikesha mvugo twakomeje n'ibintu bijyanye na gakondo n'ubusobanuro bwazo. Ubundi iyo umuntu akubwiye ngo ntawe umucira akari urutega bavuze ngo iki? Ubundi ijambo icondo risobanuye iki? Abazi ikinyarwanda mwegere hafi. Icondo. Imisakura isobanuye iki? Imitagara bisobanuye iki? Okay, kambasubirizemo bike mu byo nagiye mbabaza. Iyo bavuze ngo ntawe umucira akari urutega, baba bavuze ngo ntawe umuvuga neza. Iyo bavuze imisakura aba ari imyambi. Umutagara ni amacumu. Bakongera bagakubaza ngo icondo abenshi mushobora kuba mwayumvishe birabacanga, ariko icondo buriya iriya romba y'ingabo, iriya romba ibiri imbere ku ngabo, ingabo za kera zitwazaga zigiye kurwana zakingishaga, kariya kantu kari imbere kameze nk'iromba niko bita icondo. Hakaza ikindi kibazo kivuga ngo inkora ni iki? Okay, twakomeje. Abaderangeri ntibabura. Twakomeje ku kibazo bita inkora.
inkoro ubundi abantu batayizi ni inzira yaciwe n'ikintu kiba cyahanyuze. Ushobora kuba ari ingabo zaciye hakikora inzira, iyo nzira bayita inkora. Noneho mbasubirije kandi ikibazo nanone bavuga ngo nanjye kubabwira icondo twayisubije. Reka tuzakomezanye ubutaha dukomeza mu bijyanye n'ikinyarwanda, insigamigani, imigani. Kandi uwagira ikibazo yanyandikira muri komenti, ndajya ngenda ncamo nzisoma, ndajya ngenda mbasubiza. Utanyuzwe yakandika izi nomero ziri ngiye kubabwira: 0786977236. Tuzakomezanye n'ubutaha. Yari King Maris, kwiga bihoraho. Ciao.